današnjem svetu u kome vlada pandemija COVID-19, mnogima je primjena Zoom tehnologije pomogla da uspostave vidljivu komunikaciju, a nekada i jedinu komunikaciju sa porodicom, poslom, lekarima, prijateljima, profesorima. Odložene su razne konferencije, razni seminari i svi su oni našli zamenu u tom jednom Zoom sastanku. Pojedine crkve i hrišćanske zajednice su na taj način održavale svoje sinodske sastanke, simpozione i seminare. A naša crkva u Crnoj Gori je sada pokrenula i virtuelne litije u koje se uključuju gosti iz cijelog sveta. I naša eparhija na zapadu Amerike se poslužila ovom tehnologijom. Tako je i episkop Maksim na početku pandemije COVID-19 započeo niz telekonferencija putem Zooma sa svojim sveštenstvom kako bi zajednički došli do odgovora na novo nastala pastirska pitanja. Imajući sve to u vidu i svu tu novonastalu situaciju sa virusom COVID-19, mnogi su se pitali kako će se održati naš tradicionalni letnji dečiji kamp Svetog Save koji se već godinama održava u gradiću na severu Kalifornije, Jackson. Odluka države Kalifornije je bila da se svi dečiji kampovi zatvore. I naša eparhijska uprava je održala niz sastanaka, razgovora, raznih predloga koji su tu bili uključeni kako je najbolje nadomestiti taj kamp svoj toj našoj deci koji iz godine u godinu dolaze i očekuju da vide svoje vršnjake, svoje drugare, sveštenike, sve te volontere, bake, deke i sve nas koji vodimo taj kamp i koji želimo da on traje i da budu deca sastavni deo njega. Naš eparhijski upravni odbor je zajedno sa odborom kampa odlučio da pripremi jedan jednonedeljni program koji smo nazvali Virtualni kamp Svetoga Save. Program uključuje takve aktivnosti i jednu celu nedelju zapravo čine zabavnom i interesantnom za kampere, kao i za njihove roditelje, kao i za sve nas koji smo deo organizacije toga kampa. Program uključuje časove iz muzike i pevanja, razgovore o veri, razna druženja koja su zabavnog karaktera i na kraju, kao što svake godine u kampu Svetog Save deca imaju jednu proslavu i zabavu, tako smo im i ove godine organizovali jednu virtuelnu zabavu sa DJ-om gde mogu da slušaju muziku i da dele svoje slike od kampa sa prethodnih godina. Na početku ove naše jednonedeljne jednog virtualnog kampa imali smo uključenje našeg episkopa Maksima iz Jacksona koji je pozdravio i blagoslovio naš kamp, naš virtualni kamp i kampere, a zatim svaki čas je počinjao sa blagoslovom sveštenika iz naše eparhije i molitvom za tu decu. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the power, the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and always, and unto ages of ages. Amen. Amen. May God bless you all. Amen. Good seeing you. So that's how the song goes. Časove pevanja, kao i prethodnih godina, držala je Popadija Biljana Bojović iz Jacksona, koja je inače čelista i koja je ove godine sa svojim suprugom na odmoru u Srbiji, ali je izdvojila svoje vreme i uključila se, održala časove pevanja našoj dragoj deci i kao i svih prethodnih godina u svoj repertoar uključila i duhovne, crkvene i nacionalne pesme,
od kojih su deci omiljene, naravno uskliknimo s ljubavlju, zatim znaš li ko te ljubi silno i vera naša, vera slavna. You know, you guys, we have our class today, and then on Friday, you guys are going to have another one. I don't know how many of you know Father Russell, but Father Russell is going to be on Zoom with you on Friday. And if you have never met Father Russell, you're in for a treat because he's one of my favorite priests. He's really neat. He's really, really neat. So. Časove veronauke držali su Elisa Bjeletić iz Teksasa, koja je i autor dečjih knjiga. Naša izdavačka kuća Sebastian Press je izdala njenu knjigu koja se zove Welcoming the Christ Child i ona je jako, jako čitana i popularna. Kao i otac Rasel Radojčić, koji je sveštenik iz Butte, Montane i koji je uvek rado viđen u kampu Sveti Sava u Jacksonu. Deca ga vole, jako mu se raduju i ovaj put su jedva čekali da razgovaraju sa njim i da čuju neku reč od njega. Današnje predavanje je, kao što sam rekla, držala naš poznati pisac i edukator Elisa Bjeletić i imat ćete priliku da sa njom čujete razmenjenih nekoliko misli na temu predavanja Ukorenjeni u molitvi, odnosno na engleskom Rooted in Prayer. I want to thank you very much for having these classes with them. And if you can just tell me, I was under the impression that they really needed to see each other and they needed this kind of connection because we did not have a camp this year. So what do you think? Oh, I think that's true. I think, the kids missed camp. I remember my kids were planning, a couple of my girls missed camp last summer. Mm-hmm. And so it was a very big deal all year, talking to their friends or their cousins and their camp friends, saying like, okay, we'll all see each other at camp. And then they didn't, and they miss each other, and they need to see each other's faces, and they need to talk to one another. And I think not just each other, but I think, they want to see the priests' faces. They want to see Father Brazzo and Father Russell and everybody. They want just a little taste of Camp St. Sava, and I'm glad that we could give it to them. Well, I'm glad we could give it to them too, and I want to thank you. I want to thank all the fathers for supporting us. But thank you so much, and hopefully you can join us on Saturday for Zabava with your kids too. Yes, I'll be there. Thank God. All right. Thank you so much. Naša zapadnoamerička eparhija ima svoju izdavačku kuću Sebastian Press, koja u okviru ima i biblioteku pod nazivom Mali Sebastian. Tu su naslovi, kao što sam rekla, Elisa Bjeletić, zatim Alisa Rakić, Steven Muse. Imamo i imamo služebnik koji može da bude i dečji, naravno, služebnik na srpskom jeziku, na engleskom jeziku. Sva ta lepa izdanja možete vidjeti na našem web sajtu www.sebastianpress.org. I koji bi zaključak bio ovog našeg jednonedeljnog virtuelnog svetosavskog kampa? Tehnologija je definitivno ušla u naš život i preti da potisne lične odnose. Ali mi se zajedno sa najmlađima i sa svom našom decom, prijateljima, porodicom molimo da ova pandemija što pre prođe, da se ponovo vratimo onoj ličnosnoj komunikaciji za koju nas je Gospod zaista i stvorio. Let me just greet you all, from our St. Sava Church. I wish you guys were here, or I wish we were all together in camp. But next year, let's get together and have fun in camp next year. But I greet you from our St. Sava Church in St. Gabriel, where, according to the words of St. Apostle Paul, we are, as you can see, surrounded by clouds of witnesses. Holy our forefathers and foremothers of our church, holies, that we're, to be inspired in our lives. So let us all pray together, and we'll say Our Father, so we can start with this awesome class today. Not joining